Asam angkang pialong booth sasakticaran abhiyan amai ke pamanpon bomalong pacheton dunsi theriponi phayangkor rahini ada por phai ke apor pen lakhayangkor rahini sarupathar MSC constituency ke parlu hanjang langso right wings polling station along BJP booth sasakticaran abhiyan mati BJP asong jakong kache pherang amai kangni Bangso Mayalong Aluhiaman Pen BJP Sarupathar Mondal Committee Amai Pulokhiram Rongpi Chetongdun Anparta Suresh Lekhe Alpukulin Besaran Atum Pen Ki Chenglok BJP Local Committee Atum La Pen BJP Asong Ki Kroyara Datum Chetongdun Bangso May Athepi Non Ki Wangji MP Kilik Along Mesen Pen Ke Hai Ponji Aphan BJP Asong Jakong Chepherang Pon Birta Kirip Dun Long Atengke Non Amat Ke Sarupathar BJP Asong Ingtang Kring Pensi Do Bomlang Puta Pachini Dun Laki all Assam si isi bangsa सशक्तिकरण अभियान पला है ला बंके ला नॉन एमपी इलेक्शन अपना ला नहीं तुम पार्टी सिस्टम जितु लोकल कमिटी पलो असो लोकल कमिटी 3 ला बंके आपके केचेंगे तो 15 पलो पेंगे पा जुजी के 25 ला से आप पुलिंग 3 ada लोकल कमिटी 19 जन दो ला कदो कवे laso committee tangkring lang mami bangke mane activities komchet wolong loli pudang te lahai kado koi committee mokha major reshuffle kali pusa onane ke minor reshuffle ason abang dopon lo lase kado bangke lanon party ke pang tanggi phansi laso program gedeng olasam Bukajan Pen Anantirang Karbienglong Live